Ngikholwa ukuthi kodwa ngabuye nga-understand into eyodwa ngoba sengiphumile ukuthi njengoba kade sikhona laphana noma kukhona ukuthi impilo yangempela kodwa futhi kumdlalo and angikwazi ukuthi futhi ngibahlulele ngendlela ebebeyona sokuyisikhathi manje sokuthi ngihlangane nabo ngibabone ukuthi bangabantu abanjani kakhulukazi uQ mina engaphuma naye sahlangana ehotela sakwazi ukuhlala phansi sixoxe and sihleke nangezinto ezenzakalile nanokuthi hey ungiphushe kakhulu lapha ngoba manje sesi understand ukuthi umdlalo uphelile as much as I finished it. Mina ngizali ivaka uzulu njalo khona kwenzeka ngendlela nami ebengayilindeleke intombi yangalana impela ayibulphusha loluthando kwadingakala ukuthi nami ngomfana bambuzile ngaphandle uthini saqhuba onsasini imuferifer fermekar onsasini imuferifer uthanda ngaqeda ngazi ushaye ngesibhunu iyo inkinga ke lo vela khuluma ngesibhunu kumama bese vele kuba inkinga met mukh asakhathala fermekar sisenje mina mayithi more ngicela ukuthi uzongimoruza vele ihlehle bathi ke kuhle ngoba impilo lokho akusho ukuthi kuyakubophezela kusho ukuthi iqhubeka nempilo ithathe kancane whether impilo obuvela uyiphila noyihlanganisa neyamanje ukuthi bekuthiwa mina ngumama okholele ekutheni ingane inika ithuba lokhu ingabi nengcindezi ukuthi uzungene nala ubona khona hayi la bekuyisikhashana noma la kusaqhubeka konke nje kwenziwe wena ngaphandle kwengcindezi uyayibona engisho kodwa cishe ngaze ngangamthanda uPhulu cha ngithi ngiyahlambuluka konzohlambuluka ngoba masengathi niyabanga ngithemba senibeni ibuyisana ngajabula into ngakazi uyibona manje ke usewuthi awuyidli nje pizza ngobani cha ngathi engakusho nje ukuthi angiyidli pizza hayi ngoba ingigulisa ngibona ngathi nayo nje kodwa mase ngiyibuka kahle iphiza uyabona ukuthi cha umsebenzi olula lo yami usungadayiswa ngibona uflower nje mina bese befaka ke ongoyimizi mithi ngaphezulu sawu sokusho njalo usuphelele sokusho sebekhuphuka ngomnyulayi nanokuthi ngikholwa ukuthi ipizza injenge sushi ngikholwa ukuthi sonke nje ngiyazi nabafethu abakhona la bayazi sushi kodwa zange beyi yebo into kanjalo nje kanike ngibe nake nje mahle ethiwa so order izinto zokuqala nje ke ngicabange okusheshayo lapha sifika njengosicabanga nje oKFC yabona kuyaphuthuma noma inhloko sicabanga yabona into mawuzothi pizza kodwa moya mayimayi ke ziyabuya hayi ke mayimayi we finish we finish everything no bravo the last man standing good brother nami ngizwa naye esasivele sikufunela usho ngina no 3 u2 siyamthanda u1 siyamthanda kodwa labo ngifuna u1 kodwa nje kungijabulise kakhulu nokungena nje lapha kuma final yebo ngikholwa ukuthi abantu babona even i-reaction engayenzayo lapha ngikathi ngiyongena kwi-final ngangahamba ngayibuka esibukweni khona la wakhala khona avela wangena umhlonishwa bachethi yini lekuthatha kangaka cha ungena ubhuti usijava lapha lalelana lapha ekhaya lapha usijava lapha ubhuti siyabonga kakhulu yazi ukuthi utheme efika ngathi sengena wona ubhuti ngithi ngayithulela ngamthethuza la uzomelwa inkingi khona ngimtshele kahle ukuthi hayi uzofika ngihambe ngomkhawula sengicabanga ukuthi mhlawumbe ekhona busy ngakho angahlali kakhulu ngaze ngajabula dadu yazi kanti imlele sihlela no Bravo the last man standing kase sizwa ke la ngoba mangibuya isikhathi sokuthi ayisavuma nangu Jabulani yabo mase ngimbizana ngumakhe ngempela nje manje awonile mase sinibiza amagama seka so ukuthi ngingasengenzi kodwa hayi ngiyakubiza nje yabona ke sikukhona usijava la khona uBravo B kanti ke indaba ebengithanda kakhulu besayiqhuba la ukuthi uyakwazi ukukhuluma uhlambuluke ukuthi hayi wesijava wafika lapha wathola intombi lo intshela nje athi nengane ngazi nengane neminyaka emingaki lo yeshila uTrix uthi hey ngimdala mina kwasho uthi usengene gamanga selokuthi awu
Hayibuza abuza simo stepfather. Sithi ekhaya ubuza abantu ukuthi welokwenzile. Into engiyibonile ukuthi ube stepfather kuyona into ongayiplana. Ukuthi usuhlangabezana. Nawe shaka wona basho ukuthi kufanele uyilalele le ngane indaba ngomele ngiyilalele manje ke khonto eyenzekile la Sjavu uthe sebethi uxabaxabana nomunye intombazane bebenendawana uthi ngithi yini shonini nifuna ukwenzani yini nixabane njalo yabona yathi le ntombazane wathi udidi emethi lo isikhathi awugezile ntamba maha yathi nawe awuna baze bathi bazama itshebe yangaluke uphatha intshebe yakho nokuyishiya lapha endlini ngokuthi bangizona ukuthi kwakhona ishutha ababenza manje bathi bamfaka itshebe idiliye basho itshebe izinto ezisezamhlumeza empilweni lapho ngiyithandana manje yona ngafuni manje bese bexabana kakhulu ntombazane simtinyela ngetshebe hawu unateza unatshebe ngathi ngisavela vela vele ukhohle nje it's a quest ubingelele abaleki bokhozi ngebasho ukuthi hayibuyena ngempela ngicela ubingelele sanibonani kubo bonke nje abalaleli bokhozi ayithina sikhona impela la endlini zokusakaza ngithemba ukuthi niyaphila lapha emakhaya noma kuphi la nilalela khona umsakazo yo ubani ohleli naye kahle ubravo ubravo usethi ubravo angiphoxekanga kakhulu ngixoxela uSjavu ngaphoxa kancane ude bengathi hayi ingane le wasifika ku serious fika abantu abaqhamuke endaweni yabona wavona ukuthi nje hey manje ngicela isikali amangaphalazanga hawe ma basekwenze njani lapha inkinga ngathi ngiyabuya base basifuna basithola isikali wathi mengaphalazanga ekuseni awe ma ethi le inkinga ukudla lapha wawuphalaza big brother banika isikali inkinga futhi bengenayo ukuphala ngicela sengisebenzise i-T-bags lapho lokhu kakhulu ukuthi wayijwayeza uphalaza big brother bengicela ngingacela nokhatho kayibala wathi masecela ukhatho ngathi angisa abana chance no thatho big brother yazi phela futhi lapha niyabona bakuvumela ukuthatha big brother abagcine lokho bethi nje ngesingisi noted bagcine benganginikeza ngikhatho kodwa ibhakede lokuphalaza impela cha banginikeza ngiphalazile impela nje amahlandla amaningi lapha wawusuzwana usuzocela ekhambeni inkinga lapha ngabona ukuthi isikhathi esidla ngaso asifani isikhathi manje ngiyenze isisu sami ayingema nje okuyinyongo kuyakhuphuka sengidinga ukuthi hayi ngithi nje ngomfana phinde ngithi ukuthulule sele abona abakuthandanga ke abanye abafowethu sasibambisene nawo kuloya mdlalo kodwa kwamele bevume masevume umphathi ngeze ukuthi kwasikali sakho nje abanye besibonga ukuthi hayibo madoda sizohlala siyangena phinde siphume uSjavu yahle uSjavu yahle hey umusho bebekezela ngithulule lokhu beyakhulu manje usijwayeze bathi kuya ngaloko umusijwayeze vanuma ungathi uchithekelwe inyongo phela phela siyaphalaza nginane isikhathi akwazi ukuthi nje ngo4 yonke inkabe besidonsa uphaphelwayo manje wacela big brother hayi futhi ngageza isandla ufundeni kakhulukazi big brother uthi nje ngaphandle kokuthola intombi ube stepfather inkosi yami itsekhwashe into engiyifundile lapha big brother bathi into enhle ukuthi kwakuyinto engaleso sikhathi cha into ayisho ngiyifundile lapha big brother ukuthi ukuba wena nje ufika kuba wena kwenza kube lula ukuhlala ngoba awuzami ukuzenza into songeyona bakunikeza nelungelo lokuthi ube wena nanokuthi ke kuloko ngithe akungabi ngami kuphela kube ukuthi nje mina njengoba ngisuke emakhaya ngihlala ehostel futhi ngenza kanje ngoba ukuthi nje ngimangilapha big brother okay mina ngenza kanje kodwa ngikulungela ukwazi ukuthi nina niphila kanjani so njengomuntu obelala endlela abaphila ngayo ihluke kakhulu kweyami kodwa nabo